Betul awak tadi punya lah. SEO ni CD. Buka. So cara buka macam biasa, file open boleh. Atau nak cara shortcut, kita boleh drag terus masuk boleh lah. Okay. So over here you can see dia memang consists all the CID files. So ini consider all the CID files lah. CID files of particular station. So hanya for Enda saja, kita boleh keluarkan balik CID file dia. Oh. Manakala bill lain tu, I won't recommend you keluarkan CID file dia lah. Oh, bill lain tak boleh? Walaupun boleh, actually boleh keluarkan. Dia kena tekan sini. Sekejap. Okay, boleh je keluarkan. But CID file yang keluarkan dia adalah dia more on NR punya understanding. Dia file tu adalah NR punya understanding. So it's not the real particular brand tool punya file. So where, how to say, it will act the same as CID yang macam original, tapi maybe some information cannot be traced lah. Most probably the goose informations atau internal logic informations tak boleh trace. So in that way, we also don't recommend keluarkan CID file dari PCM bukan, kalau brand lain tak boleh keluarkan dari NR lah. Possible just keluarkan dari project file tersebut. But for client configuration, this SCD can use, no issues. Only keluarkan CID file tu is not recommended from SCD configurator. It's better to the tool itself, except for NR lah. NR memang CID file kena keluar kat sini. Buat CID pun kena buat kat sini. Oh, NR kena pergi kat sini. Buat pun sini, keluar pun dari sini. Oh. Sebab dekat sini memang kita masukkan ICD file saja. Untuk NR memang ICD file saja boleh dikeluarkan dari designer. So kita akan masukkan dekat sini lah. Okay, clear? Okay, Tapi yes. cara edit boleh juga kan keluarkan SID? Betul. Not only BCU, all NR boleh. Okay. All NR boleh. So brand lain sajalah. Okay. So I'll go a bit fast on this lah. So this is example. Okay, first I'll show you how ICD file dimasukkan lah. So those who have the designer file kan boleh try terus. So you export the ICD file. Find the location to keep lah. In my place I'll keep it Kawatan Internet Module. Saya successfully keluarkan the ICD file. So macam mana kita nak tambah dalam ni, ataupun let's say I start from scratch lah. I'll create another SEO configurator just to show you the part. Okay, first you need to create new. You have to name the station lah, name the ICD file. So I put admin 32 usually with date and also time. Okay, so bila dah create SCD file dia, under IED dia kosongkan, you can press new.
So it will ask you from ICD or from IED. So basically from IED means benda Kita yang sedut sudah taruh ada direct dalam- lah. Benda yang tak, benda yang sudah ada dalam ni. Contoh ni, Oh, let's say I nak masukkan new kan, from IED maksudnya I boleh choose. mana yang ada dalam file CD tu lah. Betul. Tapi kalau memang buat dari scratch, Kita ICD lah. yes, kena ambil ICD lah. Oh. So yeah, this is the ICD file. Next, untuk NR saja, not import communication configuration lah. Kalau relay lain boleh je antik. Relay lain antik tapi yang untuk nari antik lah. Nari kena not import lah. Nak import. Because we will manually do for nari. Relay lain no need to do lah, because dekat tool dia kita dah buat dia punya communication configuration sudah. Okay, so once you're done, dia akan keluar something like this lah, and then you can rename here lah. So for example, I think even you can rename here also if it's mistakenly. Oh, macam ni buat CD file kan. Hmm. Jadi untuk relay yang brand lain kita masuk je boleh lah, tapi tak perlu kalau kita dah final lah file CID file tu. Untuk kita masukkan relay lain punya brand, untuk kita compilekan dia jadi Betul, relay lain brand senang, terus masukkan dalam tu. tu masuk lah. NR saja kena buat kerja sikit kat sini. Tapi sekejap lah. Macam mana tadi buka ni yang tadi yang saya nak create Oh, new file, new. itu saya dah buat sampai yang kat IED tu. Dekat sini kan, Ha. right click, new. Okay, sini. Alright, okay. Dan pilihkan tempat kosong. Okay. Tadi yang untuk NR kita kena tick. Betul. Okey. Relay lain kita kena tick. Tak payah antik. Tak payah antik. Tak payah tick. Antik saja. Dia kita bagi dia import lah. Okay. So bila from ICD file kita nak jadikan dia CID file, we have 4 places to look into lah. 1, dataset. 2, GUS control lah, GSC control. And then inputs, report control. So sometimes input doesn't even need to scene lah. If it's UGC, you don't even need to see input because there's no any GUS receiving. But if it's OHL, yes, input you have to check on it lah. Okay. I think UGC also need to check lah. Yeah, UGC also need to check. Sorry. Tadi apa logic note kena check ni? Okay, dataset, Dataset. GSC control, JC control dengan which is GUS control lah. Input, report control. oh. Empat tempat ni. So I start from dataset lah. Okay, pressable prop. All template here kan, delete. Actually the one most important rule is semua dalam ni kena delete. Okay, pastikan semua kosong. Oh, semua delete. Semua kosong. So bila you tekan saja benda ni, dia akan keluar lah. Dia boleh keluar. Kalau tekan ni memang dia akan ada tujuan ni saja. So in that way, once semua dah clear, then you need to name them similar like this. DSBRCB. Okay. Oh, tadi nama lain Tadi semua nama template.
Dari nama template. So tadi Saya masukkan Google kan, dia jadi nama relay F3 Paksi kan, tapi sama dengan Malaysia. that one automatic kena rename. Oh, itu dia rename lah. Yes, yes. Kita kena rename betul. For me also usually will come Malaysia. Correct. Okay, so bila kita dah create dataset dia, so mana nak rujuk nama ni? Kita boleh rujuk nama ni dekat Section T ke? product app section T. Yes. Oh. Product app and section T. Okay. So once you tekan ni, dia akan keluar satu box macam ni. If you tak tekan ni, dia kosong kan? Bila tekan, dia keluar satu box bawah. Drag box tu. Okay. Then you can check signal apa dia dah pakai. Ni SCL ke? Yes, SCL. Ai. Sudah masuk SCL tu. Sudah. Description. Oh ni lah, description tu tukar. So signal apa dia pakai, kita boleh rujuk dekat section T. Section T lah. Section T mostly section T lah. So in this way you know these are the signal dia pakai. Mana nak cari signal ni, you kena drag dari sini. So by the way, if you have any filter here kan, tolong cancel kan. Tolong clearkan any filter yang ada kat sini. Kalau macam ni dah clear ni. Dah clear kan, kosong kan. So kalau kosong baru boleh nampak semua benda lah. So in this case, you nak buat untuk LD node, you buka LD node. This LD node all you can check in section T. Dia memang ada sudah. And I'll try to show you an example. Dia pakai LCD Ni main kena Betul. export mana ni kan, relay export dia punya CID file. CID file, ICD file. Yang dekat nari. Dari okay. Export. LCD file. ICD ada. Yang dekat design. Dia ni. Dia bisa semua. Yang dekat design ni. Kat di sini. Jadi sekarang dia CBM. Dia dekat CBM ni. CBM ni tak boleh. Di kanan kat dia divider. Yang ni kat dia ni. Spot. Spot. Kita nak create CD file. Jadi nak masukkan CD file ni CD ni kita nak masukkan dalam situ. Jadi kita kena create dulu CD file. Yang CD itu tak, ni kita save. Ni kita nak create file dulu. Belum, ni kita nak save ni. Save dulu. Kita buat nama nanti waktu itu tak ada lagi.
file untuk semua dia buat dalam satu file. Saya dah letak dalam link tu. Example LCD lah. Ini kita dalam tadi. Okey, ambil ni. Okey, ni file CD. Kita tadi file yang instruksi dia. Dekat mana ni? Kan sebab ni dia suruh hebat ni. Okay, so ni MMS table lah, example. So this is our tadi section T. So you can see dekat, you can see dekat F50CBM for E01 LD, logical device. So dia dah bagi dah, dengan logical node pun dia dah bagi. So in that way you can know that bawah LD node semua MMST kena ada. So how to make sure this thing ada? Okay, then we cari GTI 0116 kan. Buka, expand ST. Then you can see SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6 sampai berapa kerada sampai SO6. 1, 2, 3 1, 2, 5, 6 3, 5 7, 8 1, 2, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 betul. 1, 2, 3, 5, 6 3 tak ada. So 1 drag masuk 2 3 tadi ikut kan 3 tak ada. Tak payahlah kan. 3 ada tadi. Ni sini. Oh bawah tu. Yes. 3 bridging alam, 3 tu bridging alam. 5, 6, 7, 8. Okay, then you go for next one lah. LPHT dengan LTMS. Okay. Then just make sure dia pun nak bawa LD dot. Okay, LD dot. So if it's LD dot, then confidently can look for that lah. Health. The one
is LTMS. Tengok dia keluar. Sebenarnya dari proses kita delete pula yang ni dia punya dataset, GSC control dia. Kita masuk Tak keluar pun. Tepi tu kat mana? mana? Yang tu. Bukan, saya tak buat lagi. Tadi tu tak sempat kerja yang sampai ni. Dia kena create tu. Dia punya dalam ni kan, dalam kotak ni kita create dulu nama baru semua dalam, sebab yang ni dia template lah. Buat dulu yang baru, lepas tu nanti kita masukkan satu-satu. So basically this section D ada defect lah. This section defect. Oh, nama lain Dia bukan LTMS one. Dia GGIO 17 alarm 5. GGIO 70 alarm 5. Alarm 5. Maksudnya kat section T tadi nama dia Salah tu. yang mana dia? GGIO tu. LTMS. LTMS tu kau GGIO LTMS one 70. tu salah. Jadi kena revise benda ni. LTMS tu dia lain. Okay, I'll move on to next. So I'll show you in this example itself lah. So sama lah untuk protection pun you kena create event dataset, follow consensual section D lah. You follow this as your dataset. Okay, follow this as your dataset. If it's under protection, yes, under prod. Okay. Then this naming apa tu, this naming event dataset tu memang tak ada kat mana-mana lah. Itu just description saja. Kalau benda ni tak ada pun tak salah. Kalau ada dia more to like label sikit lah. Oh, ada kadang dia label ke tak ada kan? Tak apalah kalau Ada yang tak ada, dia ada. Dia ada, dia tak ada lah. It's a practice lah if you want to keep lah. Okay, then follow lah MMS dia. Then RCD also same, follow according to section D. Then make sure all blank lah. Okay, so only got these three. So this means you already create the data set. So this is actually what is CID is all about. Oh, Dekat ICD, memang ICD semua benda ada. tinggal kita nak masuk kan? Semua benda memang sudah ada. This is ICD file. But if you making it as a CID, maksudnya you are narrow it you narrow it to the data set yang you nak pakai saja. Sebab tu dia configurated. So when you discover the relay, this is the data that will be like how to say, they work in a stable way lah. Not only stable but more like client will get this information according to the configuration that we did for them or something like that. So over here that you already determined this is the data set. This data set consists these signals. So client will be able to get these signals without any issues. It's not that they cannot get other signals. It's just that if let's say you didn't create a data set and they want to simply take this PTOC, yes, they can take. They can take actually, but depend on the brand as well. Depend on the device. If gateway, sometimes we cannot take. But like Xenon HMI have a capability where it can read the relay itself, like ID Scout. While if you notice, other vendors HMI might not be able to do that. While gateway cannot act like HMI. Gateway have to read the SCD file. So whatever in the CID file is what the information the gateway will store.
So depending on the device type lah, how the device behave and all that. So if the device behave like ID Discord, yes, it can take all the FMS over here. But if the device behave like it only can study the information on SCD file, yes, that is the reason we creating this data set and all. We are giving the information. Okay. So once you're done with the data set, the next step you will be seeing is goose control. So for CBM, the goose control will be at LD node now. For currently for also same, but for BCU, the goose control will be at control. Tadi yang you delete jadi yang untuk template yang you delete maksudnya yang kita nak ubah je lah macam dataset, DSE control dengan input dengan report control. Betul, tempat tu yang kita walaupun Mana kita nak ubah baru, tu je bukan dia- ubah, walaupun baru sama lah. Tempat tu yang kita ubah. Mana kita ubah kita delete dalam yang template tu lah. Betul. Existing kita delete. Yes. Okay, so this is the goose table kan. So you can see the goose table. What they say? Goose control block punya nama, goose ID punya nama. So you have to follow this similarly lah. Okay. So as how you follow here. Where do you get the data set? Yes, data set you need to do for goose as well. Goose punya data set pun kena buat. So how to know apa yang ada dalam ni? We check here lah. So kalau BCU ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ni, dan 6 tu kena ada kan control block BCU. So kalau nampak CBM ada satu saja kan. So bila CBM ada satu, data set dia ada satu saja. Ni satu saja, GGI2 indication 1, ST1 and quality. Untuk goose, untuk ni kita boleh masukkan terus satu kan, tapi untuk goose memang kena masukkan ST1 and quality. Dua. Baru quality dia pun tak akan function. So dekat goose control tu baru boleh kita select dia punya DSGOCB lah. So if you do at if contoh kan, let's say you do at wrong place, so nanti data set dia memang tak boleh jumpa. So you need to do it correct place as well lah. So app ID, kita follow section T. ID macam mana dia punya dia? This one. Goose ID. Dekat section T sudah ada. Goose ID ni lah call table. Apa tu? Dekat dalam Goose ID punya tu. Betul. Goose ID ni sama dengan app ID. So you ensure always like this lah. Any question? So far okay ke? Data set and goose control ni. Mana nak tengok data set, mana nak tengok GSC control ni. Yang nak tengok dataset dia ni. Sini. Dataset CD. yang kita akan ubah kat dalam dataset. Data set, GSC control, input, report control. Kan yang dataset ni tadi kan kita buka LDO yang ni tu LDO kena ubah. Lagi dia punya prod Betul. dengan RCD. RCD, yes. Sebab kita follow section T. We follow section T kan. So section T memang ada 4 tu je lah. Contoh CBM ni, dia ada prod, dia ada LD node, dia ada RCD. Okey. So itu kita stick to the 3. Okey, tiga ni. Okay, dan GSC control CO LDO kita memang ambil LD node sebab dataset dia ada kat LD node. Dataset dia kat LDO. So kalau BCU kita akan ambil control lah sebab dataset kat control. Okay, any question until here?
Okay, so the time pun pukul 4.37 sudah. So as we agreed, I will stop here. Then we will continue tomorrow. So what I do, kita continue balik dengan SCL configurator. Maybe I'll refresh balik lah on the data set and ghost control again, and we continue with another 2 more, input and report control. Okay. Then once done that, kita akan belajar how to masukkan CID juga lah. CID is very easy to masuk.